Aishwarya hi engtiang chia hausa nge ani ti le Abhisek anen khai khinin tu zawk nge hausa kan endon ani amma sain Aishwarya hausak zong hi financial expressin kumin march kumsan hi somni palia antarlan danin cheng vaibel chezariat chuang ani a in man to tak akar changkang tak achung kwale athil nei dangte bi chen na kan nei vele bokang amoina le adu omna ba ka atalen thatak wang hian Aishwarya hian entertainment industry ya hlotlin na sang tak achang Miss World pageant title alaga tanga Hollywood le Bollywood lama ache that ema wang hian khovel puma fans anga pha hle kumsang hazakwa somsari pathum November ni khat khan Mangalore Karnataka pianga Bollywood industry ya alho nember te zinga mi ani angin Aishwarya hian alho turpo an chiar sang hle film pakhat achana piang hian alo bera vaibel chesom alho zia thin a film chan thiamna pi lama hian Aishwarya hi entrepreneurship lama po ain mangtela company entirnan MB le possible te investment ati tin hei chau hi la nilovin thil sang afakna changin alalut le chau poka voina chuan vaibel chezariat chunga hausa ani to investment lama ati fu ema wang hian Bollywood mechelama chuan alho tling berde zinga mi ani karman to engang chi nge ani le Aishwarya car collection lam bi chianna nei vele lok ila Rolls-Royce Ghost Lexus LX 570 Audi A8L te Audi flagship sedan le Bentley Continental GT 3.29 crore Mercedes 5500 1.98 crore Range Rover Vogue 2.39 crore angte ani Bollywood film rang avoi khatsana vaibel se soma changa vaibel se som pani inkar alho thina South India film ero vaibel cheriat ain chiar thung heti rual hian international film chu vaibel se som panga ain chiar ani Instagram a followers makta duai som pali chuang aneya social media brand sang afaksak namana noi som nga ain chiar bok hemi ba ka hian Aishwarya hi production house lartak Aishwarya Rai production nei tu ani tun nai lok khan skincare lam ama ku chuak Ice Beauty ti chu ati chuak vea a hlo tling khop mai Mumbai ya in ropui tak tuifin riat lam hoi duplex apartment vaibel che som thum man aneya tin Mangalore an khuwa in ropui le changkang tak anei bok tun nai lok khan he actress hian cholman na tur in Goa aleilea aman hi vaibel che som pangaman ani Aishwarya kumtin laklu hi Bollywood actor tam tak ayin ala lut sang zawk ani he actress hian kumtinin a film career investment le business lama tangin cheng vaibel che som level ala lut zia train ani Aishwarya hian jasla Mumbai ya in aneya Juhu area heiba ka hian bachan chungkwa hian Grand Villa chu Dubai Sanctuary Falls aneya tin chu baka Mumbai Bandra Kurla complexa apartment man to tak anei bok kumsan hi som hi pakhat khan apoisa vaibel chenga chu nutrition based healthcare company ya investa heiba ka hian vaibel chekhat chu anunen environmental startup Bengaluru an invest le bok ani Aishwarya pasal Abhisek hi engtiang chia hausa nge ani vele Abhisek bachan po hian Bollywood wang hian sumtam tak a hailuta an report dan chuan vaibel season hi somriat ani po hi anupuyang thovin a film chan na changle sumdon na changle thilafak na changin alalut ve ani Abhisek hian tlatinin cheng vaibel chani lalut angin antar langa
hei hi chan chu big bull le ludo filma a che that em wang ani atlang puin Abhisek Bachchan hian film pakhat chan mana vaibel chenga tanga vaibel che som inkar a hlo thin hei ba ka hian brand avoi khat fak sak mana vaibel cheni ain chiar ani a acting career ba ka hian Abhisek hian company zidule empol misona te ain vesa Jaipur Pink Panthers kabaddi team le ISL football team Chennai FC neitupa ani bok Abhisek Bachchan hian Mumbai apartment changkang tak anei chawa June kumsan hi somni pali khan Abhisek hian Mumbai apartment paruk ale wangin alar hlea vaibel se somthum panga ale na na seng ani in changkang tak ba ka hian he actor hian karman to le changkang tak anei chawa entirnan Rolls-Royce Phantom Porsche Cayman S Mercedes-Benz S500 Audi A8L angte report atanga alandanin Abhisek hian vaibel se somni kumtinin alaluta tuna chuan vaibel se zanhi somriat chuang anei mek to ani Abhisek le Aishwarya hi anro suma tuzok nge nei tamti kan khai khin chuan Aishwarya Rai Bachchan hian rosum anga zoka hei hi a chan chu acting career a hlotlin em awang le investment lama ati fu em wang ani Aishwarya le Abhisek hian nun nuam tak an mang ve ve a an car collection le an che na chang hian kan hmu thia mang chu ama ero chu Aishwarya sum nei tamlam hian apasal laka adin mun ati sang zawk ani tundin muna Aishwarya le Abhisek hi in shana an cheng ve ve a Aishwarya hi afanu aradi Bachchan nen an cheng meka Abhisek po achung te nen an cheng ve mek bok Grey divorce hi tunlai chu social media alar hlea miten khat chuan an nu pa inkara hian Grey divorce athleng nge yang ti in an soi Grey divorce hi enge ni tang le kumsom panga changa kumsom ni inkar in nei nuwa Inthen le hi Grey divorce an ti chuani Aishwarya le Abhisek po hi kumsan hi pasari khan anin neya tuna hian anin nei kumsom pasari na an mangmek tun hailo khan Abhisekan heng Grey divorce chungchanga pos he alaika he wang hian boruak asosan pha hle ni kha lo Inthen ta se Grey divorce sa Inthen masaber ero an nilawang Amir Khan tenu pa le Arjun Rampal tenu pa po Grey divorce wanga Inthen anni